Ai namkana kambe kama Xitsonga analyst channel. Namuntlha ta hi kha hi lwela hi Mr Post na backup vocalist ya yena. Ya suka siku ra 24 May tanihileswi mi swi vona kwala ka screenshots hi vona Ngalasa Records va fika va posta va kombisa ku Nomonde Rodger la nga duma swinene hikuva a backupini ka risimu lera ra madlokonya ra Mr Post ni lovuya men famba manensi ya madlokonya ya na loyi a nga tlha feature ka risimu lera ra Tibza DJ ra Juliet ni lava mali and stuffs ya va fika va kombisa ku fika a humelela hi accident ka the same day tanihileswi mi swi vonaka na ti-picture teti ni nga ti vekela kwalani ta movha walowo mara swi helangi kwalano ku na good news ya kona i ku hayi swi kombisa na ku hayi a nga vaviseka ngopfu ka that accident yona yi ti komba yi ri serious tanihileswi mi swi vonaka na movha kwalano heyi sweswo heyi ma ni hleketa a nga ri ka xiyimo xo chavisa swinene however ka siku ra namuntlha ra 25 May hi fike hi vona a fika posta ka official page ra yena ya mi nga ba na pause mi kota ku hlaya the long post nge wasted much time la nga fika a kombisa ku wa ha ri sharp and then a tlhavekela na short clip leyi ni nga ta va ni kha ni yi vekela sweswi so loko ra mi nga za mi subscribe ta kombela mi tlika subscribe thank you. Hi guys, so I know Kuri, most of you are angry by now, thinking Kuri Mababani angry because of what happened. So yeah, it happened, but thankfully I'm fine. Yeah, we're fine. Even though when making ice cream, but yeah, we're fine, and I hope you guys are ready to dance on my behalf because Mababani Mizuko Yasuka definitely. What? Produce.